RVA angai ulenaute Siangtho pen Yesu Christu silesa Pawini in Siangtho Pumpi chi in bang hiam chi thu hom khening Siangtho Pumpi chi pen Topa Jesu I silesa hi ama Pumpi akine hi bang hang hiam chi le Topa Jesu in John alian guk anew som nga le thumpan som nga le li sunga ken aman takin konggen ina mihing tapa sa na ne ke yu a asisan na don ke yu le note sunga nuntakna omlo ding hi kasane in kasi adon te nungta tawntung ding a nitawp ni ciangin ka hing sak kik ding hi kasane in kasi adon te keito pumkhat hi na chi hi nungzuipi te to ne khawm poi in Jesu in anlum la in lungdam ako khit ciangin balnen in nungzuite tungah pia in neun hi pen keima Pumpi hi chi hi Lenggahzu zong hai to la in ama si suak sak khit ciangin nungzuipi te kiangah hi pen keima si hi la unla don na chi hi Topa Jesu in pasien hi man in hi thailo nei lo in achi bang apiang hi tua bang in hi in kasa hi in kasi hi achi hang ama I mihing Pumpi ase sat hi tuan lo hi Topa Jesu pen pasien hi man in achi bang apiang hi nili sungbang asisa hi Lazarus zong thokik sak theya aga lo the kung zong si sak thein tuitunga zong pai the hi chinate zong dam sak thein doi zong hol khe the hi ama pen thu hi man in akampau achi bang apiang hi song tum khat zong hi in kasa hi laun la ne un hong chile hi pa ding hi ete nial thei omlo hi thei ke in te ki chi thei lo hi bahang hiam chi le ama chi bang apiang hi ni Siangtho Paul in zong nungzuipi hi lo hang in ne khawm bol theina ding Topa Jesu kyang pan in thu anga hi anlum ne in hai sung pan in Lenggahzu na don sim un Topa ahong pai king mateng in ama si na thu again na hi u hi chi hi man in to ne khawm pen leitung bei dong in bol ding chi na hi to ne khawm pen akilom lo pi in na ne ke un chilai hi mo nei pi in to Topa Jesu silesa Siangtho Pumpi na thailo ding achi na hi thu aza angai mi mal khat kim chat tunga Siangtho Pumpi ai sem aza tak sem zo ding in Topa pasen in thupa hong peta hen lungdam